Азыр велосипед чекелетсам, жолуму мындай тосуп калды да. Айланып өтсөм болот, бирок эмнеге мен айланып өтүш керекмин? Мына жолду ортосуна коюп коюптур. Уста, салам алейкум. Матизди силер кылып атасыңарбы? А? Yok. Бириз да ойду. Ким жасап атат? Biz koyuyoruz. Bizdeki maviki ama. Yok, kimden bu? Sizlerden mi? Sizlerden mi Mamatis? Sizden mi? Kayette. İçeride kayırdı. Ha? Organizasyon dedi. Yo, esi vulkanizasyada siz kılıp atasızbı? Ap koyun da. Jolga bul akırı. Хозяйнын ар жакта экени жол ке. Adamlar şunda kılıp atsalar.